Kakasi Student Union KSU Narpo Circle haka arpo terik nai luar arjar pusau kalawan bu jingtho sa Meghalaya State Pollution Control Board ban persya ya ka jingterwa daka MS Megatop Cement Company Private Limited ban snai ka karkhana penmi dobilat bat ka captive power plant hawa yajer ilaka Narpo bat kumju ya ka jingtmu I mining lease ya ka Star Cement habri cernon. Habakran sikilap thai kubor uba KS Suchiang Presiden Uloong Bakaseng kan persya ya ka jingpen sengap paiba ni ka public hearing na ka benta ban a jingbet ya ka MS Megatop balabu penlong hakakat Patrick Risau arjar pusau Uloong baka provisional no objection certificate la ai do doloi ka ilaka Narpo uba man bah kendo haka lai terik na wieng arjar puar kamde ka NOC Bapura Uloong baka Jaintia Hills Autonomous District kala pendon kambakla ya katai ka provisional NOC ban I NOC saka MS Megatop kebalapan clearance na ka Meghalaya State Pollution Control Board bat bu ban penlong jing ngapai ba hau banai banwan baru nasang ketika company kelapan ni na NOC na udaloi jang ke elkan arpo te ibi ba udaloi jang ke elkan arpo uklembu ya dorbar elkan Wai taga provisional NOC. Kajing tu jom ketika NOC ban pang yang ketika provisional NOC kamu ban konkret taki dokumen seperti Islam permenkan hakabakan stang yang ban buka ketika plan jangka. Dia mitip bagainya ka company hadin bagainya yo ketika provisional NOC nak beloi. Kisim ko bukan, mau kisim ko bagi ajing tu panen mesti pokok discount pokok aja jahil atau masih discount. Ketika discount itu kan bakal ini ke profesional NOC bahu dulu IC company, maka ayah ke NOC ya ketika company pan setang ya ketika pan tahap mana ketika plan juga. Ketika company ketika misalnya top Cement Limited ketemu sudah ketika NOC nampak JSPDC kali ini pun cukup Meghalaya State Pollution Control Board bantuan yang menunjuk belum mereka public hearing. Tapi kalau kami ketung kecintik jumlah nama ini kita masuk sama jumlah kita harus ketung kecintik jumlah bah akan kita sing mulai sing mande arep mulai dari benar kandang jadwal hari dengan aku. Di hata kasih bengi bela pak atau sekretari juga dengan aku uang ba onikan ni ka gaji ai anusi doloi kata company. Di kebangsaan ulama kalau kune bagador bar elaka kampung ke NOC full NOC kampat yo dia ini baka Meghalaya State Pollution Control Board kalau ada fix kalau ada tembik tarik ban pelong ka public hearing harga harga cuma risau mentauskan apa perusahaan dia kalau kini kita belum ini baka dorbar kita ini pada yo upet pa pat sama ya garai dia ke Pollution Board kalau ada fix kalau ada benar tarik ban pelong kata jing persnya apa iba yang katakan public consultation kebanlong kapratrik urusan mentausna apa urusan jingmu juga ador mereka boleh dulu jadi tahu ini kalau dulu boleh ada ketika ke provisional NOC ke jingsa udah banyak kerkuni kendong udah bandebu ya ka ador mereka ban sim ya jimut ban sim ya jimut jom tiba nong susung jom ketai ka terkung ke rules ke petai kalau muntah teknik ke tahu pelompa ke cimbakalahi ke jomtolai kawai pat kebenta bakaseng kapen pau jing persya kadai halo ke jing peniar jaka ya ka Star Cement habri cernot dak bapen pau bakan keta ya ka wa lukha bat kumju ya ka Narpo Wildlife Sanctuary kaseng kalayo jingyalang pensngapai ba halo katai ke jing terwa on penlong haka Patrick Risau arjar psau habri cernot bat kumda kaseng ka persya ya kani bat kentu ya ka bud banum a jingbet tiga kebanyakan kereta kebanyakan persya tiga baar pat kebanyakan persya kalau
bangi isuthu bakat mungkin kisan pelan kira dalam pang tiap pot hanya buku kumadiatik lalangi pai sekalian lalangi pai sekecil kiu juga kecil shit lalangi pai sekecil ngap umpam mudi kita long umpam mudi lalangi pai sekecil ketak ay kemarin tikatnya kecil don jongki company yang tiap pot elegan aku balepat ki klub perkat ngong ompang ya dulu yang ringi ong ya ki official bapat ikitnap forest environment ki bapik cloud tetap nantai ya Meghalaya State Pollution Control Board bagi kim tips apa katanya kan untuk nantai kalau job kalau apa ke environment dan meriang kan langsung ke pihak berkat kini kata sisu kan orang bakata ke pelan jangan ke Megatop Cement Company ke Bamur Ban Penian pihak pos nang wa jarna bu ke don kamshana ke don gawe ke wa bagi ke ordula mau kata ke wa ordula kata kalau kala jabok lepas lu mensua te nakata ka ordula ni suthu para daga te company ka yo ban penian ni ka plam ban ka kamut kituki vase ki jabok ki mi na ke company kin tut baik direct seketika wa ordula nawa ordula kan tut sewa enam nawa ordula kan tut bat sewa roha tinggi suthu apa kita ki wa hadu minta omdan beru penting telele la kani ke company kan yo ban setup ni ka plan jaga katno kan kata susu ya kamar yang ya kita telong ki berusaha kita sing injuk ni pun kita te lor kare panorim ni kumaki siu narko sakal ni ay kana jinto ban persajur ya kana ji IMC bat kunjuk persajur ya kana benar ke pollution board ban benar ya ketika hearing ke bandang ketika kita di bangal tidak pikir mau bahwa warga kakandai arah ke 42 hectares ke bangkum keseng ni persya license nai wak ke public hearing juga statement ke affair lalu bidang mau arah kakandai arah arapu te kesin ke bangkum nam kemau trik tambah kesin ke bangkum ki pelong ke tuka 42 hectares ke yang teh pos nasional ke bangkum ke kisu persya jura berketuka hearing kana pulang te kesin ke apat ki pelong itu hasil police station lonjang keturu kasong musang dan mengikum ke kerja kisu persya keturu ke pulang berkebakadu netai perang mau ki pelong ya ka public hearing ke bakadu balaisin dia po perlau DC dia po clear ya te keturu kana pulang memang mailak pakai pelong te terkum kejimat jentik jingi bahkan akan rupusan hektar pada kata company kapan kedon mas ndahi berketuka 42 hektas ketuka balada pulang akhirnya kisah balik ketuka kabarin ke 42 hektas kedon poka iku sentipson maka kena bailaf kalau depan berang berketuka 42 hektas ke poka iku sentipson tegani dan rupusan hektar tu kedon mas ndak berketuka sabar hektas ketuka balada pulang tikumno abang ni lebih bro abang ni persamaan kali nak buat kat wildlife maki pati ki keno bari nak buat social forestry di abang ni persamaan kali nak buat social forestry maki pati orang ba kade ke bah apa jilbek juga nak wildlife tinggal suruh kita tang parang ki kita sakar ki nes tujuh maka wildlife ko orang balik sport forestry ke forestry pati ko orang silik sport wildlife tinggal suruh pakutuka 65 rupusan hektas ke apa ka iku sentipson te balik ni persyak susu tata kalau ma singi siutu balada kate company ke yo ban klong yo te motion ke bai hadu rupusan hektas te ka wa lukha bat ka wa lar ka dan mas nda ketika keman te ni sutu ke company da yo banti itu bisa poro itu siwa te kumbang ta ko ma ne ke wa lar bat ko kha ke la ki bit ko ne di dalam company kaya banti di situ ba keluar sistem kesini kan ramo ba ong su banti ira te hero kaya pangro na kaya jini ko kesen ni persya ajo ya ga Meghalaya State Pollution Control Board ke ba ailat dan belum ketika hearing ke bang ma father mentau na risa oktober mentau sen ma ko
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.